Tokom našeg jutarnjeg druženja najavila sam da će sa mnom u studiju biti načelnik opštine Lopare, gospodin Rado Savić, i on je upravo sa nama. Govorit ćemo o uspješnoj godini, možemo reći, koja je na izmaku kada je opština Lopare u pitanju. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i vama i bolje vas našao. Evo, možemo li da kažemo da je bila uspješna godina? Ja sam to u stvari već rekla, ali nekako kada kažemo opština Lopare, to se podrazumijeva. Pa hvala vam na takvoj percepciji Lopara. Drago mi je da smo promijenili sliku u našoj opštini i da imamo dosta dobrih dešavanja na području Lopara, dobrih projekata koji skreću pažnju ljudi. Mogu reći da je ova 2022. bila bolja od 2021. bila je uspješnija. Iako je imala i veliki izazov u sebi, znate uvijek da su izbori jedan možda i glavni događaj sigurno u toj godini, ali smo mi uspjeli da ono što smo zacrtali realizujemo, uradimo i naravno i na izborima da pobjedimo, tako da je to sve nekako fino upakovano. Sad na kraju godine možemo i da sumiramo. Bilo je zaista i dalje ulaganja u infrastrukturu kada je u pitanju ruralni razvoj, bilo je ulaganja i kada je u pitanju zdravstvena zaštita stanovništva. U Domu zdravlja se stalno nešto gradi, dograđuje, a i uvode nove procedure. Zatim tu je i ulaganje u dječji vrtić gdje smo uspjeli da iz raznih, da tako kažem, sa raznih nivoa vlasti i čak i iz pokrajinske vlade Vojvodine dobijemo podršku za uređenje dječjeg vrtića gdje je dobio novi praktično izgled i jedno ulaganje. Prvo već je posle 40 godina kako je napravljen. Zatim tu su još i projekti vezani za osnovne škole gdje smo uređivali prostore, učionice i ono što je sad postao trend u svim lokalnim zajednicama da se obezbeđuju besplatni udžbenici za sve učenike. To su imali i svi učenici na području opštine Lopare, odnosno njihovi roditelji koji su im trebali kupiti te udžbenike. Opština je to uradila za njih i to ćemo raditi i dalje. Uz pomoć grada Banja Luke oni su nam donirali svoje udžbenike, a mi smo dokupili ono što je po programu bilo novo. Mi ćemo to raditi i dalje, a tu su još i druge neke aktivnosti naše koje smo provodili, prije svega vezane za privredu. Otvorena je jedna hala koju smo izgradili sredstvima vlade Srbije i našli smo u njoj da svoj biznis otpočne jedan naš zemljak koji živi, radi u Švajcarskoj, to je u Priboju, gdje je došlo do novog zapošljavanja. Imamo i na polju kulture dobre rezultate, zanimljivih dešavanja je bilo. Možda bih pomenuo, iskoristio priliku i da pomenem jednog našeg zemljaka, Vasu Vasića, koji živi u Emiratima, odnosno u Fudžeri, gdje je i on uložio u rodni kraj, a i glavni lik je romana pisca Mijomira Petrovića o životu naše dijasporske zajednice tamo. Nekako dosta toga se vrti oko Lopara, oko Majevice i zadovoljni smo. Ulažete i u turizam? Tako je, evo imamo jedan zaista veliki projekat, to je Busija. Imamo sjajnog investitora, čovjeka koji je rodom sa Majevice, voli svoj rodni kraj i evo zaista posvećeno pristupa izradi tog projekta. Ove godine su završeni radovi, zemljani radovi na probijanju trase puta do Busije, ukupne dužine 6 km. Tek kad je sad urađen ovaj novi put, veliki put, ranije je bio uži, manji, praktično 3-4 metra, tek sada se sve vidi kao na dlanu i mnogo je više do izražaja dolaze ljepote Majevice i sljedeće godine idu konkretni radovi u samom kompleksu i za par godina će to biti jedno atraktivno mjesto na koje će dolaziti ne samo ljudi odavde iz naše regije, nego i iz drugih država. Već je dosta urađeno. Tamo urađena je jedna ski staza, zemljani radovi za sada i bit će 2 jezera pored nje u blizini, jedno se već puni, tako da će to biti jedna dobra turistička ponuda kada je u pitanju
naša opština i na samom Banj Brdu je isti investitor uredio jedan prijeratni stari objekat koji je bio praktično devastiran. Sve tu je jedan prelijep motel koji dominira tim dijelom Majevice. Imamo sreću da imamo ljude koji ulažu na Majevicu, a koji nju vole i gdje je možda i u podjednakoj ravni i ekonomski i patriotski moment. Kada govorimo i pravimo rezime godine, ne možemo da ne pomenemo Dane dijaspore. To je nešto po čemu ste zaista prepoznatljivi kada je opština Lopare u pitanju i to je ta manifestacija koju svi tokom godine onako željno iščekuju. Dolaze ljudi iz inostranstva? Dolaze i, kako da kažem, ove godine su bili možda i najbolje posjećeni Dani dijaspore. To je manifestacija koja je trajala 7 dana sa različitim sadržajima. Ono što želim da kažem to je da je nažalost sve više dijaspore. Bez obzira evo i na naše ove rezultate, ljudi odlaze i sada. Ono što mi činimo kao lokalna zajednica je da taj odlazak ne bude da se ljudi i ne okrenu više za rodnim krajem, nego da imamo Kopču i dalje. Zaista mislim da je krajnje vrijeme da se u Republici Srpskoj sva snaga usmjeri na to da ljudi ne idu. A razmišljajući šta je to što će ljude zaustaviti da ne odu, i na početku kad sam tek i došao na mjesto načelnika bila je priča trebamo asfaltirati sela da ne idu ljudi iz sela. Mi smo sva sela asfaltirali, međutim to nije zadržalo ljude. Ne znam, uveli smo mjere populacione politike, nije povećalo broj novorođenih. Evo sad smo i ove udžbenike kupili, besplatno korištenje bazena za svu djecu, besplatna škola plivanja. Već 10 godina subvencionišemo prevoz učenika, ali sve to nedovoljno i nije ono što ljudi žele. Ljudi očekuju jednu stvar, a to je da imaju posao sa platom sa kojom su zadovoljni, sa pristojnim primanjima od kojih mogu sami sebi da priušte što žele, a ne da im neko nešto čini. I mislim da se na tom pravcu mora raditi, da se obezbijede dobro plaćena, kvalitetna radna mjesta i sve ono drugo će iz toga što drugo treba, će kroz takva primanja i kroz takav jedan, kako bi rekao, nivo standarda života doći. To nije lako. To nije lako postići, ali moramo biti svjesni tog problema. I zato Dani dijaspore neće ublažiti demografske probleme i ove posljedice koje nose, ali će nam ostaviti Kopču sa našim ljudima u dijaspori. Ona će biti prirodna u dijelu dok su im roditelji živi, rodbina ili šta znam koga već imaju bitnog sebi, ali mi moramo napraviti i ono da im bude važan rodni kraj i kad prođe 10, 20, 30 godina da dolaze. Moram reći i ovo da su Majevičani specifični, da su velike lokal patriote i da ne samo da dolaze, nego i ulažu u rodni kraj. I vidite snagu tih ljudi da praktično država koja je na neki način njih izdala, nije im obezbijedila ovo o čemu smo pričali, a oni se ponovo vraćaju i žele da ulože i to. I mislim da trebamo napraviti na nivou Republike Srpske programe ozbiljne koji će imati i snažan finansijski mehanizam da pozovu i podrže naše ljude da ulože i da se Republika Srpska razvija, jer vidimo da stranih investitora nešto i nema. Znači, ajmo se osloniti na naše ljude kojih ima mnogo u svijetu, uspješnih, sposobnih, da jednostavno nam i oni pomognu, jer to je neophodno. Neophodna su nova znanja, nova ulaganja. Ovo što mi imamo je nedovoljno za sami što imamo je nedovoljno za kvalitetan razvoj. Treba nam i ta podrška. Evo, rekli ste i sami da ljudi se vraćaju ipak ili budu, da kažemo, malo u inostranstvu, malo u opštini Lopare, provode vrijeme tako, ali ono što je meni bilo interesantno da mnogi kada se vrate obnove svoja poljoprivredna imanja i bave se čak, da kažemo, poljoprivredom i voćarstvom, po čemu je Majevički kraj poznat. Pa znate kako ljudi
potroše radni vijek da naprave kuće i pomoćne objekte i sve onda i ono što su uštedjeli kad se vrate u penziju da to sve obnove. Znači, stalno se nešto gradi i mi imamo negdje oko 300 supružnika koji su se vratili praktično na područje Lopara, odnosno ili su većim dijelom godine tu, pošto imaju i djecu na zapadu i unučad, oni su na relaciji rodni kraj i tamo te zemlje u kojima njihovi žive, ali veći dio godine provode ovdje i kako se popravljaju uslovi kod nas, taj broj dana koji su oni ovdje je sve veći i veći. Znači, naši ljudi očekuju da je nivo bezbjednosti visok, da je zdravstvena usluga kvalitetna, da su dobri putevi, dobre komunikacije i onda oni dolaze. Ali ako vi nemate te osnovne stvari, baš što bi neko došao. Naša želja je da dođu mladi koji, recimo, svoje godišnje odmore koriste na atraktivnim svjetskim destinacijama, da možda uzmu 7 dana za rodni kraj, da oni dođu. Za njih treba pripremiti atraktivnije sadržaje. Mislimo da u tom smislu je i Busija pun pogodak i neki drugi projekti. Razgovaramo i o spomen kompleksu Vukosavci ovih dana i imamo i za njega neke planove. Tako da može biti dosta toga interesantnoga što će se ponuditi ljudima i ne samo našima iz dijaspore i drugim ljudima da dođu na Majevicu u Lopare i da je zajednički izgrađujemo. Obzirom da je opština Lopare rubna opština u Republici Srpskoj, njoj je potrebna svaka vrsta podrške. Vi nekako kada sjednete sa vašim saradnicima u opštinskoj upravi, vjerovatno razgovarate i o projektima za narednu godinu. Da li će biti otvaranje novih radnih mjesta? Možda je to negdje najvažnije pitanje. Šta vas očekuje? Pa biće. Imamo već dobre planove za 2023. Evo i sutra nam je Skupština, usvajamo i budžet opštine. Moram i ovo reći da smo jedna od rijetkih lokalnih zajednica koja ima apsolutnu stabilnost političku. Znači imamo i Skupštinu opštine koja je stabilna, koja svoje zadatke i ono što je propisano zakonom zaista rješava na vrijeme. Donijet ćemo i budžet u okviru kalendarskog roka propisanog zakonom. To je vrlo važno jer u ovoj kriznoj situaciji vi još ako nemate političku stabilnost lokalne zajednice, problemi se multiplikuju. Srećom, kod nas to je dobro i dobra je saradnja izvršne i vlasti i lokalnog parlamenta. Mi već pripremamo, imamo za sljedeću godinu ambiciozan plan. To je jedno ulaganje u vodovod gdje smo već dobili kredit Evropske investicione banke koji ćemo utrošiti na sanaciju vodovoda. Zatim ćemo ulagati u, kao što smo pominjali, turizam. Imamo investitora zainteresovanog za spomen kompleks Vukosavci koji nažalost je u fazi propadanja, ali evo srećom naš čovjek iz dijaspore koji je već uložio u Lopare se interesuje i već je podnio inicijativu Skupštini sa svojim programom gdje će doći i do zapošljavanja u tom projektu. Tu su još i neki projekti vezani za ovo što je i potreba naroda, otvaranje i tržnih centara i izgradnje zaobilaznice u Loparama i mnogo toga nas čeka, mnogo posla. Ono što je najvažnije, za to smo spremni i spremni smo i imamo volju, snagu, energiju da to izguramo i mislim da ćemo uspjeti. Generalno, ono što želim da vidim kod ljudi, to je neki vjera u to da možemo nešto napraviti. Ako nismo mogli na nivou cijele Republike Srpske, ono što je bila naša težnja i naša želja, sad govorim i kao neko ko je učestvovao u izborima, u smislu da sam i predsjednik opštinskog odbora, imali smo ambiciju da dođe do promjena, nije došlo do toga, ali evo sad možemo mi na našem mikroplanu, na lokalnom nivou da uradimo maksimalno, da radimo korektno, transparentno i pošteno radi boljitka naših građana koji su nas birali. Svakako. Da obradujemo najmlađe stanovnike opštine Lopare, obezbijedili ste paketiće, je li tako? Pa eto, tradicionalno opština Lopare već
10 godina obezbeđuje paketiće za sve mališane s područja naše opštine kroz razne sadržaje, prigodne sadržaje, novogodišnje će oni biti podijeljeni tako da će svi moći da dobiju taj paketić ili na priredbi u Domu kulture ili po školama ili u obdaništu. Biće i neki bazar pred kraj godine gdje će također se dijeliti paketići. To je nešto što smo počeli ranije i to će ostati i dalje. Svakako. Ja želim da vam i naredna godina bude uspješna, pa da se ponovo vidimo u studiju, da najavimo neke nove projekte koji će biti vezani za opštinu Lopare. Hvala.